Yo, adofo a mo hye ya makwa ba e de ba seche East TV so. Efie ensam nko a. Ye beba adofo nyina sese da bia seche East TV. E na ba bi ejan ya. Ye gina eye askore bora ye betwa ye no. Wo kohwe ba ye ni ye bi kan. E be se ma wo de anko bora ne mra. Se na bora we ba bi ejan no se na ehote. Ene de ne ye se ya na mo aye. Yo adofo a mo hye wo hye ya sabe ye gina asante askore na na surubi krobia asante mahene eye ni kurom ana ye gina yi na kura ye gina mu no wei eye askore ama askwan so se wo ko ama asakwan so wo no ma ufi eye askore kurom na kowura ama asa eye won sani fa so ehor mu na sabe ye gina be abora ewo machi no enye bora ketwa na eye awro hosam kese pa eye ade egu kurom anim ase yenim se enche bia na askore mahene eba bedi na fashe awo eba beba kurom ase enti ye yesre ne se amanfo amowa asante askore mpanimfo DC MP ene mu amuka bia wo na askore mahene ye besre mu a ade a ewa hase na ha adri ye pa amanfo complaini abora esum hase no enye bora ketwa ubehwa chese ebetimi yare bebre kura abre kuro no ko ya betimi aba entontom betimi ayo nkofo na ya betimi aba wo hwe se de bola ya bola isi wonu mo enyene bola yi aya da na bepo a chese eya bibia ura kuro mu a no bi behu a edu kuro nu anima si ye pa eni ti ye besre mpanifo se mo hwe na bola yi munye hu bibi emfama wo mo ha seche East TV ye de ye hu asem na ye beka ni enim se mpanifo koma so betu anamo ni district mu ebetu anamo because bola no wo se de aye na chese ahipo beduru ba bia bibia isi wonu mo enso twa so motu bora gu onu na mafo kwapo kire mi se ombe pie onu ma je so mo nante bora no so mo tie toilet mu ansa no mo tia kwato bora na gu wei e ade bi a emwa etie be se mpanifo kro ni ye bi enti enye nyina ka ho asem obi nka obi enu obi ani asem na mo se kro do kwankan a ekode ba ye nyina kro ni ye fa ekode ba ye nyina because we say the bora no eso no etie ni gyina so mo say e be pekase pa hwe ohwa so de eso ayo tan se mi gina mountain so we nyina aye bora muntina we som etu we bora ya se free e be nyina no aye die betimi etu e die free animo because enya dia ebeboa yesre mpanifo amo mpetemo sei ba bia mi gemu askore kurom ba bia o we chese we nyina aye wura bora etu sei enti mpanifo be wa momo aye na nkomutimi ntu bora mfamfira o ha amanfo adwuma wasia o obi eye so me e ha say eda na atwa ho asia na wei esi konfinfin a ede ni du ase ana de ebreye enti ye besere mo say mpanifo madawro ma BC we Ibrahim Adams yesrew we dia oba ye enche so enim say ubetwa bibi dia fa boda hu e dia ma me so bo homoden we dia so wuntimi nya hwe wa askore no boda yin ko ade ubetuma askorefo na obehu abasbodi onbeba asanso na odofo hwe me aha anana eyebejire be ye story se bora no sabe adana bepo ye mountains ya uhumia bijira bepo no so wo soro no yankopon adom ebra yesu ene che DC ene mpanifo mo seche East no yankopon adom ama sabe amunu kasa de bora no na uhunu ya tu bora no mahanu mada hanu kama awo hwe se no bora bia ni say omo turi nyina nya so omo spedi o omo tubora no mabepa na wa nyina no nyina ro omo turi nyina ama se hanu mada ho no mo a efe kura kwa awo behwa eye ni so na ye nika se chei siri bia ye bora baso no ye reba ma no bia osem ni kan so ye reba ma no ye betimi a ye nyina enka se huye ye mfama DC eye odmonyamfo Ibrahim Adams awo no eno ye seche East District the Chief Executive Officer papa ye salute 1,000 times in fact adia wa ye askori fo wure mfi da enam se border we si hono mo enyene ba wetu betu border we e dia free hono mo a dia askori fo kanya se nyankopon nsiaw Honorable Ibrahim Adams me catch say we ya ma askori fo a ombe kawa fo do adia wa ye so ni bebre ye nso da wase we ejira mu ya ba regional minister so ase owa Dr. Frank Amoakohene Ashanti regional minister ba ko da wase ye ni se border we sem e be taw anim ana wa na musutu ana mo uni DC o we seche East etu wa na mo a enne ye wudie ye wu
Samson Ebeda Omampani, His Excellency John Dramani Mahama ase. In fact, down the play agwano from Enya Kasa, Nemum Eya Duma we ya Maya Diama Yewura Enfimuda, NBC Abai, His Excellency John Dramani Mahama, Edianimu, na Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwakohene, Nemo Echinsu DC, Emanyamfo Ibrahim Adams, Papa Nyame Onshiramo, Seche ECV, Yabeda Masedodo, Semo Tusana Mowe, Diama Skorefo, na the end of the crown is over container, Esi1 more, the container mono. Ababe si wonu ma ombe tu ball na gu eye ma no ma babe page de ko ene eye ma no wa page de akọ ene ombe foforo ababe si wonu mu nti usha se say de ball na nka bi yare ene wo how ebra manfo no e wa Asante score owram so no sabe ye 12 wonu mu Asante man so ha ye bo na ba so ni hupa wa nyina no nyame enhire mu nyane mo de ka ne se ye nhwe ye ni ball yi enu mo obi ama sha se metu wura enu asei emre kwa containers wonu emehwie wura enu form ubebai na bo so bi kotoso ni oja ne nan saadi ni nyina na tuo ntwa ye chiwa ye mfa ho enchew container ne suo no koto wura ni gu eye ma ebe peja emejira anajo na mfa ho emetu wura ni ba bia ye be sere mo so ye nkipu ase neat se dem panifo adom o ma ye ebe amaye no enti de mu kaya ye be twa ye no na nya kora ye nkowe ye bi ka be twa ye ni bi emra. Oh, so na bora no etie enansi so sei ana bora no etie acha se yadwi ha no kama bia kanyina no se be mpanifo ase ewo ade o ma ye so betimi anante afia akwa ha no nyina se de ni kabia ene yede ma aban no ewo de waye no ho yede ma se amafo etebro no yiso o mudi ka complain ye se ha wo mu no se se ya yadwi awie no so bia no mo ka yekotia wo so mra se sia kaya yabi timamu fonu chenkomo ebra na bora no enkoyie no enti omujuye yabi na omoka se uka obi ani mu ya bia yeso a ezo bora baso enti bia na oka yabeji bora no na dawa no ase so bi sasa asemi na last yo ha na mo bae na omu nwan sha ase mi din ka bae no mo sha ase nso mo bae but ye kai bi enu e de kire o man no but ye da Nyankopon ase se se de ne ya ehwe no ye nsati yaka obeti wadwi ama ye sisi ahada ho ye nti sent bia de Nyankopon ase pa se mo be sa na ma ye nti we bo ma ba so ma ya de no mo ntwa so ye de esi se so ma ye na afi ye so man no ye ku enum enkakra ye de ma se pa to acho mpani fo me de mo ase se na anapai mo ko nya se mi kasa mfa ye bo la yi ho ene ko mo ba no mo ya nya ene nti se mo ba be bo ya bisi ebe bo ya amweti ye bola yi o ka se ye ni jipa ni ji se ampa mo be yenso enti no won ye hwe no hu se machine bai e be tu hona mo ane moti amore na de ye be ka se bisi ene ni 24 Ibrahim Adams okay na man piao man se den so se won ne ho o kokoden emoye pa na ha ne ye bre pa ma bo ye so na mla mtu ye no ene yetimi bi pa ha de bi ye shop ni ha so mu no aye de se ye papa podua ona abo ya ma ye se ye ha itinya bibi ka kwedi na bola ne nso na ye da gye na ye bere bi aye su se da bi a telefon be bo ya mi etu efiri ho ana because telefon tu wana mo atu bola ya ma ye de pa ndem no say se be ye bo mi so ama junction ade de pa enti gede mo se ti de kakka betu akatwa no se mo ko dem ani zaban so gede mo se fa so mo ya de region minister so gede ma se Dr. Frank Amwako hini o nda se gede na se fa se o le tuma be boye on baye wo so me ensunwa ne wuro o metima bibiama ye ko nse e re da so so mo kokoden ama ma Ghana so ama ye so such is aso ye so da mo se fa de bi ta kama se bon ko so na mo ntai ti na mo mo ye so ye da gbo so be ya obi ahu tubo la bia mu e so wo mo e be so mo de eni ye de on be ba pani fo ni nti make a cut out of the motopa e de mo se o kwasi adu obi ma fa me obe carpenter oba santi such is the area obe na fa obe carpenter
kwasi adu gena wase mina mo ba hanu mo amonim be kasaye na me kam ayi bole hu ayi asemo ama na ye hu e di akire mo e ka kire mo so mo de se ayeyo e ni na nsakora mo be tu bola na maye nti de ka ne se ye da mo ase ye da ndisi aban so ase ye da disi ase ma din ka kwa ko chia ne nsimo da na se no so ba ha me da na se nyame nhyira mo pa ne mo ade mo aye mo nkoso a na dia ka bia nso munye na nye fefefe nso mo di container aba bisi wono na wo mo ye no mo se wo mo obi be hwie mu na negua for cd 3 cd chese ayese ebo no so kakara ma wo nti nka de na me ka kire wo nko ebo ne nko fom kakara se be ya anadwuma bi ni hanom na ekofom ana chese obi a enti sa be san ya asemfofo obi ko be sora nadu mo be to atwena na so obi mfichire ko be hwie gu wono ni nyina be ensem bebiri enti ni nyina so na mo di hu dwuma e di amayen nyame nhyira ma di amayen no na ene wanwa kura ene wanwa disi se momo ko kan ye no disi antwe anto wono mo wa ye ne kama menim se wonche ko mo fomo no obeye di chense e di amayen enti nyame nhyira ma asma ne se di e kan se nyame nhyira mo se mo amantontom enkun e da mo ase nyame nhyira mo nyina ene ayi TV fo amoba ha no mo TV nyame nhyira mo nyina mo ya disi mutu anamo ne ka kire mo so wantena so na mo kodi hu dwuma ma e ni mansa kola eno mo be ya de fefe we di amaye e da mo ase nyame nhyira ne yhyira ma mo se nyame enkoso a na onye mo kase na mo TV nso nkoso sa e da mo ase eno achi no Sechere TV ebo modern na DC awo no Sechere pie mansinim eye onmonyamfo Ibrahim Adams so atwetwe nkomo enam se nadawoma ana sabri watimi aboa amabola na eha amamfo a omo asante askore oram so electoral area no watimi ayi ede afiri hono enti Sechere TV efiesem ko a ebo anamon eni DC a ono ewo Sechere pie mansinim ekotwetwe nkomo mono nso dinanudi sem etudwa na odadofo nyina se obibia mo a wotim ede boa no ene nkranhyesem a yede ma no eno ana osehye ne den mani timi edi dwuman na de wosere nyina ne se yenkoso ani eni ehonum nso eni na afei so se bibi ekoso ne se ebia enkoyi a manaso ente eno ase ebe manaso ate de ekoso biara de ka nyina ne se aha Sechere TV fiesem ko anti sabre ohwebora na so ayefeye pa yene honorable Ibrahim Adams awon DC etwetwe nkomo no nso eka nsema eso beka edefa bora no ho ede abasobode kese ema regional minister Dr. Frank Yenti Bimra Ibrahim Adams Sechere East DC and as a district chief executive na emede ji se anopai matwa me wa ni nan se me hu se de anije anase anije aba kankane oramso electoral area wo hawa na ewo ho ma yenu anom ye ma menom ne papa me ka omo sanitation na se refuse dump ane wo ho se nyakopon adaroma yetimi etu na enye easy sa if say asembusan se wo tu sa bola no pokra na hefa na odeko even though say district na wo mo landfill site se ne edeko but the koba en say landfill site won so otachi na ho so ayema ti wo tu amas ehode ya odeko ti what we did in say yama contractor no edika ko ye pushing wo ho am say e push all the refuse no to the that valley no the area na kunya say movie plants ni na ba amass or proper na yibitu so only take you more be maximum of 4 days and the cut my be 5 days and some mutina ide e to wi asida ne de be nyame na yedi so ama yemanfo ye nyina ehwe ni se yemfa mpaibo me de migidie no
enter chese ebe yi bibia mu so Nyankopon sa wo mu a na wo ya de yi me hu abosobode bi a sese ebi ye kase yi prizi but me hu ni say eye medwuma sese me ye ntina His Excellency JDM said the Ghana for you na say oye dwuma wura wode me abetra ha say me nsom me manfo enti eye medwuma sese me ye na me de me hu say me de me ye enya o nkwa ne problem as a challenge ye facing within the districts. Oko Itia, you will the same problem Oko Usikrum, and so the same thing. Me say and when you are Nakopon bit by year, the big ground in front of plants in bit of alcohol. Not almost so at Nakako evacuation as on Metako Sissa, and their Kwama Abba. It may do be assay, made that as Coromasi, made the figures mercy. Say omumpa ibone akoma ba ko a yin anya yesi ye de tai impuntu nyuma chino yento nkoso ne nhemu kina na me say na metumiti bibia be ye okay no mas nya pa ese me ka ho asem the original minister Jumewura Iron Boy Dr. Frank Amwakohene me ankasa me Aren Asante region the DCP and tell me our advisor or the ma yemubi na adwuma no etim koso na me nhira obon humodi yem say e wono no eja obu na apushia ma adewe etimi aye successful meda askore ma hene and na as traditional council so ase omusubu jempa me sana meti ase you see and chesi na ye de ni abrea ye pekuru no enkanto ti meda omu ina ase se nyame onhira wo adwande ya ja tun se be nyame tun ti be ama yin na de ahotaba bas